Omurozi wa Kitara TV nkwenda kutangira ntekaniza Orubazo ninyo Julius Kyomuhendo omusajja omulisa kandi omwehaba omwoli antekanize n'Orubazo mbungisa omuntu aine ekintu ekyali omuntu aine oruganikyo olwakusobola kuba natunyumiza kandi kiro kinu kya mukaaga ebiro by'okwezi 16 nyinkye Easter yereka ntwala omugisa guno kuba nimbagondeza Easter enungi Easter tujaguza ekiro Kristo kiyahumbukire mu bafu tinikyo niyo Easter bakamuita ijo kya katano bakamuita kiro kino ali mu kituro nyenkya ajja kuba nahumbuka ebiro bisatu yamazire mu kituro yahumbuka niyo Easter kyonka kandi kwongera kubaterera nti mujaguze kurungi n'obujunanizibwa nkutangira kandi kiro kino antekaniza Orubazo mbungisize munywani wange mbungisize musajja wa amani abakusinga muina amabara gamusinga kumweta abandi bamweta Kajengeje Kajezi kyonka nuwe Kyosaba Gerald Kajengeje mugole akyali mugole mujja kumurura na yaka obusonkura abona bukiyayaka nuba kuruga omubugole antekaniza Orubazo nkwenda tunyumize ekintu kinakakikorata abantu abandi ebintu bino batinda kubikora baitu waka akihaya kikora atugambira kakikorata owekitinisa kutanga empaka ibo amuti yes kutangiri amuti nanyose memo no kwitira kutangirira ntekaniza Orubazo ego mukamwa ara muki abarozi ba Kitara TV musire mutabarozi ba Kitara TV amabara neira kanko kabasobolire Kyosaba Gerald elibambatizi muchachi kyonka Kajezi boutique ya business likarugiranka wakwetagira olimanya ali Kajezi Kajezi likaruga Kajezi boutique likatandika nkalikatinga kuruga ali Kajengeje Kajengeje lili family name from our grandfather anyakuhumwire mu Ruyanja business division yes tugambire nyowe abantu Murozi wa Kitara TV abandize kurora ataka kuhuraho gano ataka kuroraho ga tugambire Kajezi Kajengeje ni woha Kajengeje urundi Kyosaba Gerald ndi mwana omubwijwa yazarwaga delete alikanjeru Kajengeje omubwijwa na mami wange atyaro right now bamweta Nyamahunge Sara anyakuli Bukirenge mu Kitoba sub county so senkuru nyowe agaramire hano mu Ruyanja delete mu Ruyanja no hano mu kyaro mwanyi yes no tusibuka kyonka isenyabo yakuzire yagura kibanja Bukirenge niho nyonkuziko kyonka nyina makaganga baitu nyowe amarara gaitu gabanka Bukirenge dadi wetu niko yatwerekera akimire mali webale obugenyi ukaba bwamanoka ukahimbe bikonge byamana ukagikorota sara zanyu mwebale kunsabira nkusima nayo muno Julius osagiko wampaye era nkusima muno nabantu bone nganjani zanyu zono mutaoni mali bakampereza ekintu kibeta sente I'm very very happy with them by the way all politicians bakampa sente aba businessmen abataka abanywani bange even the church itself ali nsabira Church of Uganda St. Matthew Church of Uganda omukasasi they contributed for me so I'm very happy obugenyi nkabukora baita bwa mamani ga abantu all politicians aba bunyo bakampa kasente Kajengeje obumezi bwawe nkomuntu oli musigazi bantu bakorolimo muchakaze omutima okaguyanka gamba nti posibo mutima okole kintu nkeki sara za mukama na love enyabaire nayo hali omugonzebo wange mwita the teacher atoki ata musomesa kati mugonza muno kandi nawangoza muno so nonya hira mani gogamba kanchoemu na mukama yankwatiraho nanyo abantu omukoro gwa successful na mukundura hano sazini planning a wedding ndi musajja mufu kimanye bya ukabimara anti no kwabuliza abasigazi ebintu bino abasigazi katabitekereza omuno kwekwasa mukama ruhanga nokora na amani omuntu abanatekeza nagamba malinda abisobora esente kwekwasa mukama so unyayikwasize mukama yandera omuhanda ata nyakora business baba successful nyafuna nomukazi akwekama nakyo kirikimu omukazi ekikuletereza osa kufuna omukazi atali mwekama abakazi babiro bino batitumo nabakufayo mukora amuno musayi so tuwasaraho for making a date abantu batusapotinga omukoro gabayira satera gubayirege gwa mani muno era nayo gubayirege mbone go postingira Kitara TV
omukazi owoyina nawe omukana we ateekamu kacunda basi tugende tubunge tugende kwerange nawe ayina kacunda basi kakuteekamu kutwaliza amata nkake akacunda basi kayika abagano yayendagamu n'emikolo y'embaga ezo zikala n'okustinga Kitara TV zaawo those functions so nyagambe kinkusaakora omukazi ono nawe akanyumirwa kurungi in all programs yayenda TV yali embaga timanywera abakazi nibe benda muno bagenda muno kubirora so nyagambe kinkusaakora omukazi ono kurangu nawe yayero TV one time one day era nkimukoleye I think she's also happy. She's very happy. I can tell. Abasigazi ko tuteira akabali. Nyowe mukazi wanga bagena ro mukoro guno yagamba. Yaisa na kunsuna na gamba ati ninyagarukeo. Kanti ngambi nyondi ready ku supporting. Era waya turakiro kine mitwaro ya watano ngako. Kajengeje. Ngakuha. Ubwedo tugambire. Tukukengere na mbero za arwa tumbaire ni kyenda soke tubanze tugaruke ya ambaire ebyombo byobuganyino no kusima nti webale no mutimo gw'amani. Tukwendeze kenga Kajengeje ombomezi bawo buli kiro ni woha nyowe nkwenda kutandikira grassroots kali ndugire endugiro yange nayitembaire nyange kundo mutawuni nyesogobere nti ntera akakoti kange nyomerere ndabiro mihanda enzibuzi nkasoma nkajja mutawuni ndugire buseruka notwaikara gaise nyaka bamulisa itutalime we still have those cows tubaire mu farming eyent mutalimeo mukakozibwa n'amata ekyamani muno kulisa era muzeeyi yatwirage emigo tukere kutwara nka ente era n'okufurukira buseruka it was because of farming tuli bato nyamara P7 nyajja mutawuni yatandika kusoma avali kyonka muzeeyi ebikusomesa abaana atabyokubekiraawo akabaina sente baitu bikusomesa otakora atabiro yo yakugambaga kimu yiga business ali munyoro wenyini oba munyoro wenyini nazarwa Kajengeje nyine enkuru waitu ni bamweta Tofraina bali basimba bakaruga kibiro na bakabagambe kalisa that family Kumanyisa iwo limuki nyondi mu buiju yes wazire nju ninzarwa omuseke mami wange owa Kikereki kitoko so Unyaize mtauni ya somero Harvard just ne kitoko is my hobby Harvard tagwe biro bino currently it is now premier premier buli bagitaka Kasule Ismail etabanze kuba hoyi mahali no nyonga kisangiria Harvard byenyuma timbi manyi nyasoma senior 1 mpaka senior 6 that is 2008 nyiruka Kampala nyaga muzenyo am tired of going to school miaka ki that was 2008 oli mu kyaka ingana senior 6 ni mara senior 6 wagenda Kampala nyagenda Kampala kayambwa abatabani babanta abo nyonga kurani nywana watu bantu ile Kampala bampeza omulimo gukoto ogukira no muto wa dikuruko yakobaira akoli asome obo ogukiraho wa dikuruko akusako nyaraningaga petrol stations ndi general manager wa petrol station yes kandi supervisor wali graduate nyonyi na certificate abo bwesibwa wingo banteire mera bana wa bantu bujumburawo niyo ba connectingira mulimo gwali gwa mutabani wa bantu nakora mu URA by then he was a supervisor nakora mu Uganda Revenue Authority musajja kangonza muno bamweta Gerald Bantu is a good friend of mine era mweta isenyo nyakora nawo for almost 7 years as a manager 7 years oli Kampala yes nasosolage mitwara 25 but in 2008 that money but sentences kabanyeli kandi nubono kyaruka na isomero yampe motoka yampe njiyo kularamu na sasa mitwara 25 so I could save that small money na nyoni ndangu kutandika na amani orugire kuno mukyaro no yakutwaireho niwe yantwire Kampala yaje yakwe motoka nenjo abo busigo buyala mboinemu no buganzo twabaire nawo between me and him obo bunywani buno burugire nka kutandika munywani akaba Jeff muzeyi wanga inenjo link yawo nyali ninsoma Harvard nyarugega anjo link yawo Jeff alo mu taxi Jeff ali mweno wabo Gerald Band same family so Jeff yajaga kaniko mu taxi bu na ntumo okulia restaurant ni mwanguhira so yagamba abagenzi be abene babwe they working as a family omwana ono tugenzeke tukamukozi mwesigwa kutikole yes yagenda na nyonko musajja weno muulize nyatoba wamare myaka musanje kyonga ndo mumbera nungerira tizabira so era tutatabuke nyo kuruga Kampala akachenjinga business yaruga mu mafuta yakira mu construction abasomali bakazayaringa emeri iwe yogere kazinga tuhali nanka
darling bakore bisoka iyo petrol station enderi mukono kauga no genda kwika mukono nyabaho munno nabantu bangoza nikichweka kyangonza okietegereza omuntu abakugamba for 7 years olinde ogira no bujagujagu yes nawo nyageire Kampala abakwa mafuta nyagayaga kuno kiyengera Kampala gyo nanyagiso manyagimara ntafuna okizibu kiona onyali nkora na business hata obo myaka musanje hoire we business agirekere akyoire mu construction agarukire mu land akyoire mu construction yalita graders twakira sapo lao nyamuga mangia ko grade yukurure kwega kuvuga grade yes nkagivuga for 3 years ngagegero mwako that is 2014 ndia grade era nokora sites zaizo kuombeka according good road construction nyabaga supervisor cyongabo bujya bukiwunga me grade no nyayisanga ningivuga cyongo nyabwe nivuge grade kinyabi yamaga omugongo nyayira ndi mucheke nyamugamba nkuta yampa package yange nyagaruka ho imati kore byange nyafuna madamu wangu ogo twaija twakora akaduko mukakubo waturago hala right road hala yes nyakitera mpaka 2011 I mean 2021 nibonke oli amuzigitali ndikabe kyonga nyomwe kalagani mungamba wakita hindred kuka kiora arugu nyomanyiro obuzibu tinkusa ku balancing eduka rent ya man ntaina amaka umutima gwangu wona kakura gunobere kindi kibetaro kama ya nyamba ya nkwasi zote wakombe kakajuka yitu we have a home mukasas 3 kilometers or 4 kilometers kurugali tuliana ira na umkawo nyene binkolera onyena farming nyina opigare nyina utoke meribiki atira nkwenda ke chaka genzire muno nkwenda kenga obomezi buwarugire mu kuli Kampala kugaruka kuno hoima igikwamba atu babaruka mu Kampala bagamba ati tugarukire mu kyaro obomezi bukaba buta notandika kuno hoima bakansekereza abanywana bandura abanyali nyina bakangamba Kampala ekozere kuleme ndofuche kandema I couldn't sustain nkara challenges nyingi yalimanye kashe kuikara ya amafuta gwa kashi ya man tingi babaitu bali bampayire privileges ya zamani whereby emere yabusanju yabusabuki muti yabusa amafuta kuvuga gawo so bunyasi cyoiro mbyengudo nyagamba akanyiruke hoima nyaika hoima hano norra kuli obomezi butali kurungi muno bune bukarubirisi yes nyalimanye ebyo kubara kashi muri mugwangu bali kutwara sente mbanka ngagaruka ngabyamahoro bagyo ngagenda ngatiyiringa mukono satellite beach niyo tuwabagaho tumwire na ba big boys kira ugarukire hoima ngarukire hoima nagena nemberero akabanyina akapackage kanke milioni akampa 5 bantu na nyonga sangwa nyine milioni zanka 15 yakora kora project bwangu butitu nyataona akaduka kwenda kemba abantu baba na sente ara omuntu yagambire kibakiye kyangu ukora sente kyonka kandi kuzika zaho kibakizibu abo kuba kwenda abo akimu business zone ziwatekereza ukora bakiwatekereza business yengoye muzeyi wanga kabaho mu ngoye ogiro kabugimanyi omuze embwa etwara amastamire ganyina wayo senyaka ikarompaka ali businessman na sambage kyalana ine duka yengoye abakira bamanya hano hoima Kajengeje is a sounding name business kaikara muno mpaka kimashoka business already kabangimanyi right from my father era na bene baitu bona baiza business za maduka tubaire muno business za maduka twaliza era nyo kwesiba hangoye nkarora na muzeyi wange mukaganye cyakara nakera Kampala nagenda kusobure ngoye so nyaro muri mo gutusakora kugarurako hati aho henyini araha barozi bayingi muno bandora bali munsi za hero balakiyeyo bayijja kununa sente baitu natekeza ro sometimes bamba Julius tukusaba kuteka nka sente zaitu wiki hati nkaiwe oli businessman hano rurangwa na hano mu rubuga rwa hoima runo nkwendeza abantu bano baha magasi bintu kibi bayina ebintu byakusaba kuteka mu sente akaiha mu sente bintu biri bingi muno eduka eturukia ekora akwanye kinyabwini haduka kire kiyotunda esente zaka ezitugambe zakameze zoliro muka ziruga magoba no utakoze today okakora ijero isanga ezolirege yesterday zirugira magoba gamba nkugulize
orugoye nikyo gambira omuntu arwanisiza atakwikara kukaza akasente sente yona ina kwikara nezaara nyonkega kintu kimu era n'obutwali asomero nyekosi yange ngakara manyiyo kutoza sente direct ngasoma direct course era ndiko ngamba abantu obanga mbota someni bagamanyo direct yange kosi yange kaba direct kutoza kutoza sente ego nyonyinde sente musayija hiyo oboina akasente tindia biyimba tekuduli tolia biyimba Kajengeje era zibo kwano bazano gamba tolia biyimba nyabungo wa wanchumbire biyimba kisana kutoa screen kasanga ogwase ate gamba ebihimba bikuru myenda kiki timbiri yabyo naturally bindu myenda cyo ndwanisiza nyikaza akasende na isenyo ko ya utabona ebe bigambo byona isenyo ni byo yakozesaga bayizo kuti kubagamba ngaba abalize kubi togya kwenda enyama otakora enyama tebagirima okukura buina kucya 12 manye nkuturanka toja iyo tokutunulia ngo yesente zo ne onkoraho nyo ikiro omuka ojofuna kairo bonge ati miaka ate ingahano ina business yao gisasingiri kumale miaka nkenga omukaduko mumbazire mu emyaka 8 biki omuntu bya inakora bako omuntu akora business netamara na gonze no mwaka gumu egwire nkaiwe experience yo ina okumanyira ko inoko biki omuntu bya inakora current business yayi ya rubata ya marane myaka 10 ne myaka ingagenda maiso kandi ne mutahi akwata bintu bisatu mu business ekyo kubanza kusaba ekya kabiri saving kwahura yes ekya kasatu kuba oli omuntu munsigo kuba kakwesigire bugayi nyondi nsakutere simu yange nikoke nindera kambala ningamba omupeyi dazeni 2 zempali bajja kuita taxi nyingi andonde mbangingiza otabahire na sente yes obwesigwa kiko obulikaba mwesigwa ense kwangwira budini nyonde mbero nenyonya buganjana nokuba mwesigwa I travel ngemenyo nyinga mukago mbomezi wa abo buganja ine yes boli najena era I'm expecting to go to China next year mbege nimbazana businessman kampalo yansobora steps zitwina akora of which I'm ready even to prepare okwenda kutandika kusobora China kama warabantere omukono it is my dream and I'm very sure Kyosaba mukama kikuti yao ekyo ngambe bamwesigwa oyekwate mukama omanye no kusaving enso jagitera kuti kusavinga kine kintu kakizibo muno abo kuba kusavinga kuba muno kwerumya yes ina kwerumya of course urabotero mizoka yanga nanga igiweri kanseke kananka amanyino antara abantu agamba ati kajezi kanimrana vugemo tukananka kanimrana gana spendinga sente ziti noteko no bulyo income obuhanda bwingo buhuru alokutaize nkugambira omukugano kyo kinu hano interview yao ngenda kuhereza empunu zanga amaizi nyina kurambura omukozi yaire baitu na nyinyi kurura okuhura nyingi akarangira kera kusalira ebito okumpura ntwerege biringanya yange nyingi ankera kujware butus kutemera na sare beds za biringanya ebyo na kimu kurura ngo teiro buru bukuraki obukubisa aho muka arabantu abagamba yajuri bakatusibira mukabayiza we nyo ndabona lockdown ntabona ntabena sente bitu ndabona emirimo yawe kabero hawo ekaba ne rubata ngasigara ni nkora ekitoke ni kitomo musiri ni nkiriya ebiringanya yange kabero ebimba biro buli kimuntu ine jasira no mutawuni mukachuka katitako nikonzanira no lima ni ndima ni ndorango mbayiro kyongo bonsanga muduka ontegeize enti no gambo gwa kamara atamanyire byo kano nsanga na ntunzege mitwaro yange iko tinyone ngumyezi eza mafuta mu motoka okura amafuta go motoka ngahiro mukaka tokange ne baka to erege kora kulia so niko tukyo tukusasa linga tsigarawo kutuga aro muntu asinga kwabuza nti tugamba niye nsonga bwakiba nabantu abasomere muno batagenzere maiso kurakurana muno ntabavulo sajja kusanga abantu abakusinga kutukozesa abamenye abaine milimo yamani batagende hara muno kusoma nina abantu abanyizeni nyegomba atojja kuri omusajja nga kiyamanyo akasoro kizo wa LBS abasajja abo baro ntawole ngo bagira diguri bataza batasomye bagirima kiamani ngabegomba nta tuli buseruka we are neighbors engo zaitu zirira yini so nibo nkuzire ni ndora abantu abayizeni bakora ngo bunkwamege na isenyata some akikosa buongo na amani ge na magezi yaba ukande sende ya faze because yo twagire sere
how do you call this man about processing administration letter? Nanka diso. No. Administrator general. Bakatuvaluing ebyobugege bisobote byalekere bitali hansi ya billion 2. Kakaba ina sente nyingi. Ebintu byali byalekere nyo busai kinyaka kusagane. Okunyetegereza. Betu nkoseza obwongo tulina kukara ntwongera obwongera. Hati Kajenzi kwenda tugenda mu kuhumura. Mpereza ekizina kyawo kime kyabunyire kisinga kunyumira kitutwale mu kuhumura. Kusikira ndi mugole. Winning goal kwando kwabuzi. Akazina ko nkenda. Omurozi wa Kitara TV winning goal kurugama Moses Kizoda. So Kizoda sinkaba nayo sabite hoire leka winning goal kakunyika. Akasindikira atoki omugole wangu omuka. Kamunyumire. Winning goal kurugama Moses Kidasi otarugante kanizo Orubazo. In a love story, but you just come, give me the beat. Tata Kangamba, mwana wangu tapapa. Gumisiriza, ebyo buswezi babikwa tampora. Nanyowe nyagumisiriza. Nikyo kurora, nesera kubasinga oburonge. Sweetie, you're beautiful, darling, so beautiful. Obuja wentuha, obuiso bwamaranga, obwino bwobutaki, obusoke bujwejwe, libatano yepanka, simaruhanga yakuhangire, kubakibaire nikisoboka, kukunogere yenyunyuzi, ene yanyikyakara, eyakire iweweka, batere winingo, isa winingo, batere winingo, simaruhanga tusinguize, batere winingo, isa winingo, batere winingo, simaruhanga tusinguize. Sweetie ndaba naiwe, darling ndaba naiwe, tindihemuka kabine byoburo musajja yangaine. Kankole namani zikole kunirize kutwale mu America oroleho Trump maiso hamaiso noba mukumuboile sweetie munyomyeho wekakase niwo kubasinga batere winingo isa winingo batere winingo simaruhanga tusinguize batere winingo isa winingo, batere winingo, simaruhanga tusinguize. Ekizina baketa winning goal kurugama Moses Kizodasi anteire winning goal akutere winning goal akagentera omwana omukazi Nyakiris. By the way, I love her so much. I love my wife. By the way ukimanyire basajja batita emyaka yawe bakusanga baine engonzi nkezo kana munabanyoro bagamba tugire engonzi kusigikira murabire mu mbera ebimurabire azo kutubairo na umuzigo yewe you understand mubairo mu mbera imbere okamanka kumusima appreciation yes akagumi series nayo timbaire mwangu so omuntu obokura nanyafuna mu mutima gw'oburokole nsaba tingambi amwanange kandi mu Church of Uganda St. Matthew era na bishop akabali supposed kuba mukoro gwa is my friend, is my brother na wazire njubu mu bwijwa era mutumira aboli ona alakai kakagezi kwenda kenga nti obumezi bwawe bono tugambire ngero Orubazo kuruga kusoma Harvard wagenda Kampala wagenda wagaruka hano Hoima wabaho Hoima ati wasetolinga Hoima bintu kibyo kushora gamba nti byo kushora tugambira nti ekintu nankana nibe binyambire kuba kinekendi saze mukama ruhango gutusaba obwesigwa no kuba no okumanywa muno mbana kinyambire muno njya kweba na muze yakantiro background akamutekero omusingi foundation ebaire atayombe ka link ya olinya ikairi nyamanyira abagezigezi betawo
tomanya mbando mukyalo nendisiza mukyalo baitu nkaira link yawo anju ya yamu amuze yawo akabampaire room yange no nyikara nyanywana nikara n'abantu abajaga garajawo basajja bona bajagawo no jiko bwirobu around 2006 2004 motoka zona baikanikira genyuma link yawo kandi nyoni ndi landlord kanga kayo ni oli landlord ati bona baraganyi 01 by 01 nimba teraka kitebe aro barazantu nyumya na nyoni nyemfuna mebiyo kweli basajja bakuja ne motoka za amani basigaze batu bakuja na nyoni nyegomba bagamba kandi bote igomba toyega omurozi wa Kitara TV nkwenda kujukisa enteka nzendo tujikoleira ha resort kandi nkura batwaire na kachayi katuleka bakalete ha resort baino buraro burungi bainavyo kulya birungi service nungi deka akachayi yetu bakalete gentu genda maisha so omusingi kikuru muno gwa abazaire bawo yes nabakantira omusingi hati muzaire wa walinga muzaire wanga kawumura 4 years back tukamugaramiza bukerenge iyo tamuteke mu ruyanja iwakarama nagamba bukerenge akaba mukazi musajja wabakazi banye akaba soire mami wange soire abastep bange nkabana kibingo tuina amaka kirega makobo agayise nyowe kuseruka tuina yeka bukerenge tuina yeka ibiri elo siona mbukerenge cyaro kiyonda kyayi muzeyi nkakugambye assets akayireka ubyo gayo gali mata ukirenge ryo tolerisi mukito wasabuka wona ati siringira tuli kubanza baba kabiri kajura satukira umunyoro minister retired minister then inaitwa ndugakira yes hati oina kantu ko balize gale enyuma nto mukazi wawo oka menene mikoro yona kameko kachikora ngo kumuri wadinga biro bina abasikiba kugamba nti nambira tali sente busobufumu kike kina kubanza ngonzi obuswezi sente ngira byona bikwetagwa kale bakakuba akasente katitoko kutandikisa ni musakuli akachapati nakawunga bigumire bindi biri basanga baito uragamba ko uliyenka Julius ko uliyenka Kajengeje okusanga byakule magumi series aro muntu akwenda kusanga kihoire nje hoire motoka zona zero hao tuba boyine nabo tiba nanyonka barora before this one uragiba mu life fake araba tangu series bageni bete ku misizi ya singu ire mwaka gukijogo mukamara basimira tukutaka sidi ati nkwenda birobe nabantu bakuswera baitu batakuhangara muno timanyire mukazi wa mazira nawo busumiki myaka musanju muina mabana babiri aroha abandi ne myaka no mwaka tigukwika bintuki ebisingire kuchwa maka obuganja ine obutaina magezo mbakazi nibo bura omukazi weno walikabana banywana abana bakyaru oba bani baba kizira abana basa bayisirama kandi omwana wena aratungwa na background eroho enyuma aro tugaba family ndakuruga yes kikuru muno obo kwana ogenda kucyuzinga omukazi okusuye tunure enyuma aina oba ingaba soiro abagenzi be okunyetegereza message Julius so niko kirikiti iwo mbomezi bwawe kintu kyaka kubahoga oba hamirimo yawe mbinambero rubatiroko nogamba rekinte kyambairo baitu Julius ekintu kinu tindikiyebwa kabangwiro mu nyanja oli muliato tukabantu koro rugudo ruri bunyaruguru kase bushenye arakacuweka bakita bunyaruguru biro bino bakabana district bagita Kyambura district bakagisara ali bushenye ari nyanja yibizika kwatagana tugambe emeri kuno muhanda guri hagati hato mbandi mu greda ni novuga niyo novuga tundi nsara tugeta solopwe igureda yansika yatunura yeti kuneri nyanja no kuneri nyanja kireki onkara musayije y'ubomezi bompoiro era niye ndugiro yange kugamba ati kambi taisi kanyiganyiro muri mugunu kozereke buri ndaire ni nkoro mugongurandum kugira oti ni yakuseri agwanka inyanje banda eri ndaira muno kuri ali tugana kugwa mune greda yes era hali bakabatagia no kunduraho era mukama yagarurire ebi kali akacuka baketa bunyaruguru muri nyanko mu kigaru abakagamba hanyanje ibiri ko bitawe dizigureta Alex za bushenyo ikasulopingira kimeti
Nyagamba mugenzi wange tugenzere kufa. Kyonka nyajwa makyo gamba simba efuka hansi nyagisimba nyakolaki. Nyarugwa mu greda. Hati mukuguruka era bakaleta me motoka niyo yakozere yagisikire mukako. So ekinte kitikirinye mbomezi bwawe. Kandi mbomezi bwawe. Bikibe wemanyire ono gamba nti Ruhanga kampa kinu kyembaganiza hali nyowe kandi nkyenyumirizamu kumanywa no kwendebwa abantu. Ekyo nkimanyire. Kirolera mukoro gwejero gunyategekiye. I was so much surprised. Abantu bakangonza. Era nkusimira kima abantu bawo imanyi. Na abantu bange bona abanywanyi bange akwati bali bawo imabongo. Bunyoro ati large no even beyond bunyoro. Abantu bakanyolekya ekibeta love. Musajja abantu bakangonza. Ayakabaira group yanga kaonikire. I was so much very much. Nsitakiyo inabo kuba oina abanywani okabayikazawo. Abantu banywana abantu baitu tibayikaza abantu. Ngire kigambo kinde kinkozesa. Inti abantu saba grouping mu categories ibira abo kunywana. Haro kubyara umuceri. Haro no kubyara koko. Nyobu nkunywana mbyara koko ikara nono biraho. Tindi kwemukira. Nkwikazaho. Challenges bawo tutabuka tukora kibayitu. We reconcile ourselves in orenso byali yabaire. Ningeza kuterekeza nayo ninkusobora no kirora. So nkiyeteke kubyara koko nyobu nywana mbyara koko. Ikara nono giraho. Akwanga kiyetegereza ngo omuntu hansi ano saye mara. Oyetaga abantu. Obuluma kwetaga mugenzi wereke ukinyegereho. Nti buluma kwetaga omuntu. Omuntu ayamba kingi. Mbibo ino mutawuna nabantu abayine beforana kiyemalira. Haraba ni babanga abantu abazo banka utampa busa. Yali wenka nakiyemali akafero omukazi bamulekera omutumbo omuntu. Wenka. Kyonga kuruga yamaze kuzika omukazi ogwera bakajja batito niwe yabanza gaharufu. Yayega. So akegera mu nsobi. Omuntu akwetagibwa muno. Otaliga mbaga ngogo munobero n'umuhiro yikara nabo. Okyetegereza kaba kubazi baitu woyinabo. Era na business yangu komera wabo abantu. Mbayiro mukakubona inkora ti mwansanga yo. Mbayi ninko. Era no yizi amain the same thing. Bakasitoma abantu bakusanga yo. Yes. So omulimo gwangi guligwa kuba na abantu. Akwata business ngikora nkwetaga omuntu. Iyo niwo gyagambira oli nola gambira oli. Muje mungule onye mfune kikomi cyo kwerera omwana. Abana nkubayerera nabo nyina babana bankusomesa. Yes. Okakuboba binu byono bikozere bihoyire. Okwendeza abantu bakwijukireho ki. Kibalinjukira omunsemo. Kikaguzi kyo mpabuize kyo kyamani. Ekindi kibalinjukiraho. Tinkwebazo nyenke already nkikusobole bangondeze. Nubundi bamfere bali kamengonzi yabantu egyo. Bakwijuke engonzi yabantu. Abokubo ate okutungenda kwekyo kuroleraho oranyo byafiri. Abantu bagambaga omusajja akaba mukwasi wowe. Kabantu manya baitu nkasasa nyamuraga bisana atamanyi. Baina nyo omuntu nebigambo byabantu ebibamubazaho. Iwo kwendeza abantu bakubazaho ki. Musajja yatundaga engo yayendaga abantu agenzeraho muiremere moyi. Yes. Kyembaganiza kiki wemanyireho. Ekinyemanyiro. I think for example nkwairo ekyolanyi wakwata ayakwata gobwi. Iwo wemanyireho kyembaganiza ki. Ekinyemanyiro nanyo. Ngira kikugamba baitu ejja kwikiriza. Ekinyemanyiro n'omuntu ekiyangamba Kajengeje omanyiro abantu bamani. Ekyo tinja kudupa ne buli muntu weno wamani oyimanti nkwebaza ngungu yani amanyire. Or nikyo kandi omusayi gwangu kubasiima na nyomba siima onkabazana wanji wahukira funa obwango. Kisakuba kiri tugambe kiri nkekisembo kiri nkekisembo abwo nkifunire muira bankoleero buge. Hadi samane baitu nkayisigaze sente nkasigazaho tinjaba do. Abantu bakampeseni nyasigazaho akwa na nyonka tandika plan nyineza. Oina izo tayo. Yes. Nkasigazaho sente. Omuntu akutekaniza kora nkobugenyo bwawe. Omaye ati abantu babone nkobugenyo bwabo ati bakorora mbuti Kitara TV bakarora okweranga kwa Kajengeje na Momo. Bakarora ebintu bibiri biri mu video sente tibikanga abantu. Omuntu akobuga kuba naenda kutandika nkobugenyo. Ansa apteko sente nkazinga.
no milioni ibiri ayeranga no milioni mayeranga iwe bimwe wenka kyo ngame size yawo kanjo walenka nanga iwe kuvuga motoka bajabo geta bata kalakitizi nyo mvugara spasi chokurangu bulomaina class ye na level ule volingo manyikande ke kintu na kituletera obuze abasigazi oja kwesanga omusigazi akutaye buke mitwale ibiri akwenda arawo munjiye mitwalo 10 nicho ngame nyalo mukakubunyarago munjiye mitwalo 7 eri dabo kiganda nyuma ya Gerald Summit haliye za abiri kandi insobora no shazi manya kilasi nyagama onda sasore ngiye mitwalo abiri ese maintenance aho mukati njakora tinjagiteka tugambe ni kwensonga abakibantu ba nicho tuleme bakira ine mun babaire muno mumpangisi no ekinkiretere kibaye kyogamba manya kilasi yawo halo okugwa niwo mpabuze giki obugenyi oburayenda nko obuwange okunywana okuwange nentaye yange bikwauka nebyawo okyetegereza nyo muntu yembege milioni 2 nazimpana ngamagendo osuwe nyino munywani wange banywani bankaba n'abatano abantu bayire sente zitalyansi ya milioni 1 plus okyetegereza a budget so yote jakisobora obusa akisobora baitukirigamba ngule enkaito yawe bulomaji wale enkaito ekumika yangana na ibire kandi yawo yagara na isatu nebyara bintu bikora tibingana webale so bulomu afune nambira kugwa maraho kugwa iwe role wenko gamba tenjire mitwara 3 ngisora gisasura apartment ogende kijungu gisasura baye nyonka bakajengeje ninye kamba ni inkora ni ntaye beti nilo munjiye mitwara musari ninya kangire kusasura re ngagisasura myaka 2 nyata kakuba haba he kintu ekiwakwendeze kuhindura hamubiri gwawo ruhanga kwa hiro mugisa gambere baye kintu kyo kwenda mpindura abo mubiri gwange okwendeze ruhanga hindure oki omundu bata muskini omubiri gwawo tinyine kinkwenda muvere okay am very fine am very okay no mulingo ndi tinyakwendeze isoka nikyo kusako bano baza okura nirigenda okwendeze ndiyo ruhanga jega kajengeje nkwendo onsabe make kintu kyenko hindura mubiri gwawo isoke lino likanduma likagumya gacho kaliyo mukati manya okwendeza ko isoke likanga lirum kutukaliyonga likichwe kanti ngendera ine munamya kazaro mwaka orukumuru wenda kinana musanje kwezi kwa kabiri somewhere around 35 ne bunyagi making a journey fair ni isoke liona yo busigazi isoke linto bati bagambe iki harata kiba cyabagayika sento zine mukama jazire tampura amahene nazo tizibaza kandi yose akuyirwa ninye mwabigamba nyoti yinyina bane mitoro yange ebiri yo mumotoka ni mitwale ebiri yo kuliyo nizezo twina bukama baitu babunyiraro banywani bawo bayingi muno abendora nonywana bali bombokama kintu himba kubo obo hairo mugisa kukora nko mbokama baitu bono babunyoro kintu kiki wakwendeze kora mbokama baitu bono okama baitu babunyoro mbugundeza kimu ira hangiriza kabumba hangiriza gutamba hangiriza enkyanungi niko bagamba wewe okama mbugonza mfunege chance nkakora mu kikala bagambo butegomba tokora ikigambo cyo nsangege nkikugambi nyine bindora baitu hati batandikire bikora tutandikire bigomba mbuka mu bundi yeso kama babugando bo babaire na sente tukirawo baniko tugamba baitu bano uratu compared to the kingdom abantu bendo kama bwabo nyagondeze buli munyoro mwende so kama mfunege chance era kabumba yampa chance yangama nkwairo junanizibwe akalucha za bunyoro nkwenda ngondese buli mwena owano mbunyoro kama bwaitu habo kuba kikuru muno kulakinga mekinte kyombayiza kikuru muno nyono mbaka mpala ngamba ndi mwana wakabaleka ekyo nkiremera na nyom I feel proud being kabalegya ensonga giyolesere enkuru muno habo kuba Nigeria harobi nkahandika amukutugwanga nka Facebook aho baitu arabantu abandi yagamba fine nyondi munyoro baitu rulimi rwange tindwende tindwendera kimu kibiye kyo nyole kale ko runyoro hati bero naito tukubaza runyoro Kampala batuye tuina mafuti baruhura sasa no baruhura na yesterday mbarige Kampala ni ndiye mere samoya nono musigazo ayita Dr. Elo manyo musigazo twali emetu tubaza go runyoro hati mukazi yarugaye atugamba tuli bato tumugambege ne mere tusagire cyo tuli banyoro abateire mbato abanyoro abahoyimba bunyoro mu mafuta hati no mukazi yasika muno yanyumiro kigambe iki yo itwikaine tuwesereka muno mbatoro
Buganda okona bamanye kimu omuntu omunyoro abarugirenka ali mutoro uye bwe bali mu baitu balege vere kiriya tuwagamba leka bayiraba ite tuli bakabalega kurugwa mbunyoro omafuta hati saa zino bokubaza orunyoro Kampala bakulize abo kuba prime minister nite twine kyo bugaiga prime minister wa munyoro oja kura na governor bamutwairano bategana bakimwaire kika nkaura kiende atora gambo ta qualify usaje izedoki era tumusabire abanyoro baingi beyongera mbikaro bya amani kasebena baira kitu abantu nkai babamanyiro abantu mwenda kuhika mu mutamu polipo tu oinentekaniza nazo kwesimba okuta politics oyebero ejo rintesiye by the way kakanyeba musajja kakanyeba ato inantegeka ki mayenda kwaitinga politics concentrating a business oina kuba nebisuko no dupe kano kiraga mu church okutera wenkendo yinge kwere mu church ogambiro musajja murokoli ekando keriyo ibira akaru sonya kimwe binte biro confusion ya man politics egyo yonka gimara araba gamba politics kali kazana kali akakuiragura burjunga gamba that game exactly habuko nyina kubaza kubi oina kusiga kasoli mu bigenzi wa umuntu we nayisimbiro no muntu kinu nkibaza era nenye mbigo ino osabira opponent wawe afe hakuwa osigale muwenga yes isanga bozanga yes oyisanga nayo ukigiremu nicyo urabatemanga ine biso obatema ebiso opponent woni wabahira mufuta bagende bakole bintu babaguli bayika tulat level nokugulira abato babatema to bibo ino hano ijoero mu politics it was tamuki ya 2016 abananka bateka na kajo yes abantu bakatemanga na hano ubule ebintu niko byali so mumbani ndake yose zeze ziri mu politics ngabimara kandi cyo ngambire genyongezaho buri kintu cyone kinkusa kurora ekikusa kuntahiza nyali manyire ntahi wali manyire politics okutakutahi baitu ngagenda kusanga buli bukatozi no buli yake oina gobeza mugenzi wawe nikuofuni antu atokurwa bota politics no mukazi yake wankai no mwana akireresimu ntaka jeje omwana nge bamubingire fees kazi wange morina atansakike mu politics keno saki kusobora era bwe yabatabire mu politics yanga mangenze kuita sente of which inga spending almost 20 million mu central ward yano okana onyakwataga kijunga orasanga bakutere akagoma no himba no dom onale mpaka no dom ababairo mpaka mukandura kiro kirokom sento igaba bugaba nkata nkayikomerege bukom so kan concentrating abugoye bwanga bakunyenda auditor road room number ina ageze boutique nyikaraho nyikalira umugoye bwana tugenda omukuumura kizina kya kinde kya kabiri ekikuchamura orugambo oru kabalemese byokora Figo West sama samwe ogo mwana banona iwe number 1 bunyorozi number 1 artist niwe tuino omurozi wa Kitara TV leka tutunge samwa makuru ga Figo West tujja kugaruka ntumalire ntekanize no Orubazo nyimbungisizege munywani wange Kajengeje omugole leka sama kikunyumiro taruga ntekanize This on fire Money Boy music Sounds of Figo West Master skills Bokeire kekialero nyaimuka Amaisha nyaganaba Nyateza majo nyasaba Mukama na kialero kukikukwasa Omperese kyokulya Amirimo yenkora Empaline sati Nyabijwara Neiba yandora Neiba Mama Neiba yanyeta Anyumize Otabaire kababalize Yeah Ngotarwaira kwekoza Akutose ibara Abandi afire Wow hey Orugambo Ukabalemesa nebyokora Samwa samogo Akabalemesa nebyokora Abanyoro nitwetomera Abanyoro nitwesamba Abwasi nitwetomera Omuraro wa podo wenyanya tubaharana No mukaikuru ataina kantu tumuharana Abandi baire nitweyenda Abandi baire nitwegondeza Abandi baire nitweyamba Aina na yamba hataina Umbihura mu bikubo ngoro nyoro tiltunda
kankugambire nabo bigambira bakusekerera mubadde omulindoma olingundo y'endoma habwokuba okwejuma okwegarura enyuma olugambo olwo lukabalemesa n'ebyokora samwasamogwo akabalemesa n'ebyokora abanyoro nitwetomera abanyoro nitwesamba abwate nitwetomera asamwasama ku lugamba Dr. Figo West ankuramukize hona na mbero kali mwana White Figo Westana webale kunyirira omunyiriro nigo biro bino ebigambo biri na bingi muno bayita omunyiriro n'omutindo nigo entekanizo Orubazo nyikiriza nkujjukizeho bunyiro Kitara convention ejja kuba ebiro byokwezi mukibanza mpaka ebiro byokwezi bina okwezi okwomusanju omwaka guno gwenyini 2022 ejja kuba mu Washington DC mu America mu hotel ibakweta Mario Bethesda aho mu Washington DC kandi omugenyi omukuru nuwe omuhikirwa wa bunyiro Kitara owekitirisa Andrew byakutaga ajja kuba ina abagenyi bangi muno ajja kuba munywani wange engineer Simwe Jonadi ajja kuba na somesa abantu abikwatagana amagita agali hano mu bunyoro owekitirisa Brand Kabo yomeya na confirmingire ajja kuba yo mu America ebiri okeze bikibanza mpaka ebiri okeze bina nkusaba omunyiro hona na mbero kali mu season na mbero kali osakuba oli mu America aho yenyini oli mu Bungereza oli mu Baharabu kunu oli mu Canada hona na mbero kali bayiraba deka tugende to be part of this bunyoro Kitara convention ebandirize kimunka abanyoro tutera n'abanyoro muleta abana araba muzalira abana mu nseza ahero tibamanyire byo buhangwa byabo bayiraba mu balete bamanya ebyo buhanga byabo omugenyi wange China Kajengeje ntusembera kumala entekaniza Orubazo Kitara TV bintu ki byorabiremu ebyo wakendeze kwegesa abantu abo kuba embere biturabamu bitusomesa mukamanti nkaraba mu mbere nunyasoma ho nyabakyo kwega kino na kino kyo kubanza butagaya mulimo yo libakayirangire gezaho tokusa kumanya mugisa gwa mukamali rwangali ya buteyi yes nyokoze emirimo nyingi natingi kola otali mpuniza ko onsanganisa ndo mmatakani survey akonkanywa na ba survey aro bungene nabo mfiru n'emitwaro 10 ni nduga eningyongera me bisati byango mudu okyetegereza mirimo nyingi nyo muri mugono gukusa kunyetera gonze tumuronyese gokangama nkwendo nkwatira kamera au kam solunga zingimanye kwaninga umukwa okutunga akasente yes butagaya mulimo nikyo kibanza nokuba mwesigo obwesigwa ekindi osabe ensejja kugondera kurungi tulina a lot of opportunities hano baitugaye emirimo kandi tuli bagara nkura abasigazi bakera amasenta okuikara akaja betting nasibamu abandi bakutere kinamba kya pool ebintu byonna nyonka birabambayiza nkagambo lingawo umanye umuntu bano obaza nkabine bya interviews oyindo sobola umuntu aro dangers ombinte byako tusobolole aho betting munawo nkazana matatu abirula onyagatira gejiko bagategaro baraza nyarugaga Kampala ni wanyito wa Kampala ninjane mitwaro yanga 5 ndugire Kampala mbaga mu musara ngenda kuramana nimpunguka nizane mitwarana ndasigaze 10 ya transport ni maliana mitwarana gona bagateye twazanage mitwaro 5 aba driver bibiro asazi ni bagazana baro abanywani bana kyonke kyandumaga obunyekalire nyatekereza nyizene mitwaro 5 umuntu okuzana nawe ine mitwaro ebiri hati it is emitwaro 5 versus emitwaro ebiri nkurwanira muihe ebiri omusajja nawali kandi yo ignore data akisana kinagire mulosi so ekintu kyone kyokoro ina calculating orole kikura byawo bakiya ataka jabuno opapura buno buhana hope agenda nateka yo 10 na rani kama milioni 3 hati oja gitere emitwaro 3 kilo kino omwinda banza kukula emitwaro nkaga niwo likioroli emitwaro 2 hatu kusanga oli mu negative minus abo kuba nawo tasakolera bamutere oyibale mu akolera ni wate same applies habiyoma ebyo machines za gaming ezo otamesende za mitwaro 10 no gitera nikikwe emitwaro 5 kijja kukulira omwezi kikuteire milioni 2 oyina hope mpaka with gambling you will always remain in negative twine kyo lyongera era nkoyereza abagenzi banga abalayiro kwanya kula Kitara TV nto omugisa gono muguuli mufune chance nyabagambira ogambling kiki kiri kinde kyo itira mu bwire n'emyaka
nikikulya bulya nikikudupiriza kowe kalao kati kandi bulwaire bubi kikukwata buleka mukago okole mizendi yona baitu tegire mugambo lingi mina basajja bambo inawo mu town hano bali produce musajja natikagero liye bicho saa zino musanga gala agemera omugongo habwa beti kuba manya baluma basajja banywani bange timba tisaba atula tulyambye iwa kuimanya na ukimurumirize ataligenda kuherezebwa akagarukayo basajja bayiri bayina sente zibaho iyo tugambe kuba muzimu gukukwata kanko abuze ayino omuntu okumanya ayagega haira akoze gamboli webale mu kyonka kandi aro wayitere milioni 10 nyenkya zona ziwa buse sente iba yabusa sente ziba Bible kijumire kinteki kintu kyone kyabusa kihobuye kirango kijja na losses kiro kino jazifuna nkati iro ni kuti so butagaya mulimo beganyire betting bayikale batoze byokora kandi obufumbo obuswezi buno is it part muntu nko muntu ara settlinga akakora sente ekinte kyamaka kiri part yes kikuyamba kinyo ni musajja mufumbo sai 3 nja kubandomo baito nyabayine tali mufumbo nyabaga mu clubs all the time ningenda kwa peninga kwandi nyenko muka toina hotel simolinka webali baito tekana no ichumitiriza sai 3 nyina kura amahore na abana bandole bali mwaka yogurt baito bota ina mukazi toba na bujunanizibu ofune mitwaro 10 nabanywa nabo ofuna bekaneka kuplaningira kintu kimu kintu kuchakalira onka kuchakara kuli nomwego muntu sagenda out on weekend sinkwata abana bange na madamu tugenda somewhere nkano ali tuli resort tunywa akachai once in the way abantu tugenda Kampala abantu tugenda for like that but ataligamba bukyura ansanga mbidula ukoze emitwaro musanju onywire mu 10 basigende bakubanjesa olekere na mabanje ugayodi ukuga street mwana ukusanga utayiri areki abuza abantu kibasinga kwabuza no sanga ni batera ne mpaka hakuombeka no kugule motoko muntu asaina banzeki byona nkabira bamu nkagigura ndi ampangisa nkafuna very a lot of challenges bakanyi bahenjino motoka ngiparking iranje mpangisa so yanyukurame engine kigandao minister wandire nyuma gresa mitao nyonka gure motoka nyine myaka around 24 bakabanza bampanya vuga nyamanyire motoka no nyarugire haya muri monyagure yange kakabaka ka AF 24 myaka nkabani nyavuga kurugo buntu ngere kuruga steering kyonka kakore ensobi ya mani gure motoka ndi ampangisa nta emotoka na landi odo yaga nambanje nyoni nyaki yahuraga na asasi weka atakwaki yes umusajja lo munjuye akubanje myeze ino mugamba agumisiza mafuta gafuna go motoka kandi nekine motoka egyo tetahiya kikara nikikulya twaro ina kumakinga shwango ina stable business amafuta mitwale biro buragifuna mutawoni nyomba rebiri kwetorura muno kuvuga ngata niye mitwaro nkago omwezi hata urabo ino muri mugwe mitwaro asate motoka kwenda nya abantu urabalisi ate byo nkesanga kinyakutandikisize nikyo nyali nsembe ekinyakutandikisize nikyo nyali njya kusembesa obekyo kusembesa nikyo nyali ntandikisize nta ogurote motoka tayinanjo atunya teka ine nyagure motoka yange njikaini nazo yiwiro mpindura buhindura hata ngakiyemanyiza go maguru ngeta maguru Kajeza atali mu botiki atali mu mpunuza atali nka ombwire bwaye butugamba mungeze kyagambira obwire buli free time oba nokora kinyenda muno eta umupira maniyo yange maniyo niyo yangu iseze na DStv omu ompira batu bagamba mukati gunyumira mpaka mugenda mbibanda okura bigenda nibihinduka nikyo ngambire emyaka kusaraho ebintu ebyo nambibayire mu 335 tali nyayikairo mukibanda tinyikara muka esa musanjiro lindo mukibanda ekibanda nkange sazange 10 nemusa yemu 2 nkwendo muka no mwana kuramanye dadaro rumpira akurorere yes baito nkuikaranye ina miro musende asagamba dare karambara no mwana ni kwaka kuramanyira ibara kikuiha no gamba nitukusanga otabukire zirugireho ekaguzo kyamane bibe babingi attitude yoli mu nabantu abakwereye nibo kira kuleta kubihiza sakuba mukaho umwana akakure kitakire kikakubihiza kyo kiri nomo baite kindu mayibanja kunyaga kasenti kanje atakusaswiri
oyiziro nkyulirira akasati kange nkakuhaire akali nkakuhaire nyateera esimu wagikiwa naijwera ensakuminsirizi baite kinduma kunyaga leka kwehura okaleeta baite aranyaga ati mpulira kime kintu ogugu narwanisa nkyolenka akitongokerenge tikuli kunaga kuwonka tindekale mu tawuni kuba ntakyekala okasasa abakuwa kasasa nayo tawuni amaizi ogasasula tiivi ogisasula masazi ogasasula amafuta ogavuga so kuba nonaga omwana akusoma nanyo nkweno omwana wange asome nkowananka yes ekandi ekikusemeza mbo tukuba ntwenda mukuba noenda nkokusurprising Kajengeje kino na kino nikyo kisinga kumusemeza trip kurubataho nkegeza ifutali yenyonyi eryo era abantu bambalirize muno hano nyonyi na plani zange nayo ndagikora mpola tukagenze tukwetegeka trip nyenda kurubata nkwegomba muno musajja yo nayo orubata nyonda kula machizo nyondo batabwe emirimo baitu orubata muri mugwa gurungi era nkagwegomba bweki you keep adventuring ekandi mukulya kuno mereke singa kunulira nti Kajengeje kumuyihulira abungira omwawe muyihulire kino akanyama no mucheri kanyama nkagonza nkugambege bimba bindu myenda kabino bakonya no bere timu yanyu yase jomba waseno imanyire okozoko wase inyama no mucheri nakacheri yabwaki kakurota kubirya kiki akuranika ningambire kuzenoru ekandi abanyuruka binda munaka abanyuruka twenda munohuru nyomuka ba umucheri oburo mukali nda kumira bumiro bucheri ubudumo busupu kwa twino ruguru emizona twiriga buli tatundeho baseruka bakunjulira bamanye muzi ya line embuzi ntulya bulya nati nsibikire embuzi nyo bungwato isuma ninkasa era kya mukago tabale kilo yawe nkuyija webale moti bucheke kibuwe manyireho no gamba nyino bucheke buti mbaza muno kubaza muno bo bucheke bwawe mbaza nserera kweta kuserera olulimi mbaza muno ege weakness yange ege ngimanyira wesanga no baliza no binguranize ncamukira niko bagamba ekandi omuze tugambira omuze gwogira no gamangira muze guti tuliya swa wanyayi abandi bagira emize nyingi yo kugoya nyingi muno ingo nayo ogira muze umuzo gugira umuzo gwenye manyiro ho emize banyingi kwandara ndubata kurubata nsano kwake motoke yongitwa result nkarawe kijonkarawe kino ndena na plan baitu tinsa kuika no bwiro toyenda kuikara hamu yes bwiro bonye kaizano bonyi okurora nyina kurubata yanga mbaga okakombwe mbwamu kigere yes tinyikarantu hamu gonzondo aduka tukora program je kusanga ndugiro nyonyi karani nimpindura nante bichweka waswase gyongigira kakubohebwa omugisa okuitira na ka president walihanga lino okumugambira kigambo ki current situation ero ho bakuruga kara iwe kigambo kikula mutima okumugambira kigambo ki obona ko tuyingura ino musajja yo nkuru mwamu n'abantu bomukyara bagure sabuni omuntu wa nyote kande mere baito bunkyore enyuma okwa abenyuma nkusasa ona kutwina bwinga mafuta tugena mu 5 mbira mbi kutwaliza mu economy yaitegwire muno sente ina value kwato omuntu waro hati twina omuntu araza omuntu waro kikuba nikimanyisa kiro kyo nakoro mukutigwe sabuni nigwakolera yes era mfunege chance mugamba bugamba bayira abamuzeyi ebindi fuga baitukeza myendo y'ebintu kyo tufuga mbera te kachali kali tukanywa omuntu waro gutaye kuyo tugwina value nyo all in all is about our economy tulikupi tukutaye akatito tukuturukia kingi kintu iki wakwendeza hindule mu bulemi bwayi mbulemi bwayi kangambira makoro gusara misoro ya makoro then tuganurwe mwitu abantu gule bintu amihende hansansi kakubo bano enda kutandika nka business and besides zine zindi zoina okwendeze business ke kulya mutima hotel ati oyimana ngena ni kama kaisa kabane nyumi yaona misasa mono wa magic akore form of talk na ngamba this year we expecting more than 10,000 people abagi atu yongero wano baitu train maji currently nyina ona rentals abo kuba na nyaro recent aro myano ange akajja muwimba yanterera
mukaga gwe kitu ayiturura hoimenu twabura nanda mbarara akali hakuzoka zoka yes twine kizibu kya majugo kurara maga wapangi so nyino obujjo bwapangisa ne business ngiro baitwa tingwe na kurumbe ya hotel obangi teire mukasasa mulija muli nsanga bai at least by next year nguta umusingi tugamba omuntu kakuba kuimbira akuimbira nka billion ngemo nicho okutekereza omyeze sate hotel kubeho iri ereta bwangu sente omuntu jana bya matatu irisu nisigara ntumalire ntekanize tu ebigambo bya bikusemba hari abaruzi ba Kitara TV abaruzi ba Kitara mbasima namuno munabana baitu hana babonyoro nayo ninkusima kutandikawo omukutu guno okwangu following aga muno oyambire munabanyoro mukuru amulingo kuba no yetorana mulingo mukusomesa era mbasaba ikaleni ba invitinga more people abantu bagambe basigara Kitara TV basubscribe balakinge yes ekyo nkibaliriza na muno alo obutali ebigambo byange bikusemba yo nkusima mama wange mukaikulu nyango masara ogu ayanzaire murongo ali nyamahunge sara nyamahunge sara no nyango masara nyango maba step wange na umwengoza muno nikyo mbalize then nyongera kusima ogwanchombira akasarale umusomesa kati kabagungu mwe kabagungu mugole yes mugungu wa Kigorori n'abana bange Renata Karungi ogwali candidate right now oyino musigazi wawo gakwisana muno ogo bamweta mungiro pura mabaragana Karungi Renata P7 class ogo mwana obwisiki step by step murungiro lin Saint Christina Kinagaten then mbao na Kirungiro yan oli Renata Karungi Renata murungiro lini Kirungiro yan riri ogo baby natugya kuondeza after the end ara yes nali togatengera kakoti Karungi murungi Kirungi atikani nyomba kyo muendo shante muendo Chanel nayo kuisiri oina kuba kopere nyo akwanyo ndi mkuru wao atikati kumtumalirize abana banga magonza muno Renata nkutumire aliho na locality manye bino rabiro akiri nja bikore codingira obirole omwana wangu kale omanye awule ne bigambo byobalize yanga ekindi nkusima abantu bone abambere wa mukoro gwange nyabaraganiza nti nanyongi abasasura ogwena yakantere itafari nanja kuja ne trip yo musenyi habyone ibirabaga bimukiro byakwetaga kola otiyo mu abarozi ba Kitara TV omugenyi wange ndukwata amalirize ntekaniza abaire wekitinisa Kyosaba Gerald Kajengeje abandi munyemanyine kakajezi baje wakajezi botiki tugambire eri hana butiaba road auditor road orugira kijuki akadamu omulyango ligwa kanana orugeruguru wa police mulyango akananye no kuteruza rubaraza niye duke kujweki abakazi abasigaze abana niye kusinga no kunyirira street katugamba kandi niye kusemba yino kutunda akasente kali samusame kumanye na kuyomo yes nanye ntekaniza kwenda kuba ningi mala akaire kanu kenyini tinja kwongera ebigambo ebyo munyikirize kange hano baitu ndimbajukiza bunyiro Kitara convention nkubaterera abanyiruhana na mbere mukali tugende tube part of this bunyiro Kitara convention ebiro kwezi kibanza mpaka ebiro kwezi bina okwezi okwomusanju emyezi sembera ine kubantu ikaha mukorogo gwenyini amabara ninyogire shomendo musajja mulicho muha wabamoli okwika butaitaitana muntekanize zindi era Kitara TV mubai Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.